Maitas. Test, mic, test. Test. Maggrasya nga ba po kaya katamungan, siglod kayo po. Orachi imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keko. Ban manakit kapatawaran ng pombye. Lalapit kami kaya kakaniting masipit na pamangailangan mi.
Aduan mi keka kambilan na tingatan mo kami. Laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan ke kami. At may kakamate na karing dakala tao. Aduan mi ngeni ke kayong baligdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat me ke kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi. At palusukan mi masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan maniton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboring miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laret ang miyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang hanggang kapaynawan, det ang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayab ding sabla. At ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Nikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tariana kami king pamagbayulob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismi kaya kaking kagulangan mi. Nunebagkos mo kami kabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes, King Kabetikan, Luklok Tapo. Yabetala po king kaya katang panalangin kaniting misa din kapasalamatan na ang pangdari, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remigio Mercado and family, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carreon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninimfa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Glenn Chonko and family, Mr. and Mrs. Eduardo para karing karelang anniversary, para king 21st birthday ng John Kate de la Cruz, Mr. and Mrs. J. Glopito, Lourdes Macapagalen family, Felipe Maningas and family. Manalangin tamo mo naman po para king malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Danilo Makapinlak, Zaina Lorin Hope Matito, Marie Luli, Renato Punsalan. Makanyan mo naman yabe, talaking panalangin tamo, ding special intention dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Rusty S.T. Carreon, Rudolph Joan and family, Palyasigi and Sagom family, Juanito Palyasigi. Yabetala naman po king panalangin tamo, ding in donors para king bulaning November, Ella Gomez,
Victoria Macapagal, George Dionisio, Barbara Dimal Malyari, Couples for Christ West 1A, Adela Salazar, Clarita Arcega, Mr. and Mrs. Danilo Sarmiento. Para ka rin kapatid tamong miyang unabye, manalangin tamo para king alangangang kapayapan, dari dip na Leonarda Macapagal, Javier Pineda, Gabriel Enfeo Lalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Careon, Erlinda Juan, para king 40 days ng Teresita Mercado, Florencio Manuel, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia David Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalong, Arsenia Santos, Andres Santos, Jesus Corazon Palyasigi, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Herminia Deirit de Lute, Ruben and Eduardo Deirit, Kambeda ring sa Blancaladua, King Purgatorio.
King lagyo ning Ipa, po ning anak, ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At keka, antam mo rin. Pagumpisan tayo po ngeni ing bayong banwanan ning kakatamong kasalpantayanan at liturgy, kapamilatanan ning mumuna ng Domingo, ning Adbiento, at intukyan tamo ing Cycle A. Bayo tayo sunduing misa, bendisyonan tayo ining korona ning Adbiento. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, mitipon kami king lagyo ng Jesus, ing sala ning yatu, adwan mi keka ing bendisyonan me, ing korona ning Adviento, mi paganaka king alang angga ampong alang kupa sa lugod mo, amayakit king pamamiyamo kaya kami, king bugtong ay anak mo. Saupan mo kaming misadya karing sarili mi, para king kadwanang panyatang, at saupan mo kaming tune magmasusi antimong kapigaganakan, king mumuna ng panyatang kaniting kapaskuan. Kabang sisinjan milareting kandila, ipaganakanasan na king Kristo, yaing sala, amitabi king karalumduman, binunga na ning kasalanan. Pagkalaman mo karing grasyang painggulot karing kasalanan mi, ban manatili yang milalablab king sala, ning lugod na karing puso mi. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngini po sinjan neng at simbiki, ing mumunang kantila. Okay. Sisintalangin rin kakatang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iagastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo. At kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamisip, mga mano, umpong pamanyapat, King marok. At King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanika po ko kang Nona Mariang Kapilan man Birhen. Karing sablang ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, ikaming sasalpantaya keka, magparati kami sana, karing banala dapat, banapag sadyan miyang matampa, ing panyatang ning talapangabos, apengako mong datang kietiking yato. Kanita, pangaintuliran ming kamtan, ing miyagum kayo, king maligaya mong kayarian. Itiyaduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyayang pon magari kambe mo, king kametunganing banala Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Iti ing mensahi inggil king Huda at Jerusalem at inggap ng Isayas a anak ng Amos. King metong a vision ape patilip na kaya ning Dios. Karing aldo apaing tungol ing bundok a katatalakaraning templo ning Ginu, lagpusan na lakatas dingaliwang bundok, at mitas siyang epalak kesa karing bundok-bundukan. Lapitan ding pagsarian ding sablang bansa, at muntala kaya ring mabilang-bilang ataw, at ngarang sumabi, Tara, mukiat tamo king bundok ning Ginu, munta tamo king templo ning Diyos ng Jacob. Ba nakatamong ituro, king burinang iparapat kay katamo. Banketo, malyari tamong tuntun, karing daklat a pinili na. Ampat ibat king Sion, lumwalya ing batas. At ibat king Jerusalem, lumwal ing orakulo ning Ginu. Iya ing talan kayo payan karing bansa, at iya ing matul, king piyamanwan daring dakal abalen. Deti lasawan dala ring espadara, gawan dalang sudsud apanyarul, ding tandusda gawan dalang light. Ing bansa miyayanu pang espada laban king kalupa ng bansa. Mika pagmasane pa para king pamikigera. Ikayong sablang palipi ng Jacob, me kayo keni, lumakad tamo, king babye ning Ginu. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Karagol ning tula ko, anyang ding kayabe ko, ngara kanako, tara, muntata mo, king bale ning Ginu. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ko, ngara kanako. Tara, muntata mo, king balening Gino. Karagol ning tula ko, inyang ding kayabe ko, ngara kanako. Tara, muntata mo, king balening Gino. At ngeni, makatuklo na la ring bitismi, kilub ding pasbul mo, o Jerusalem. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ko, ngara kanako. Tara, muntata mo, king balening Gino. Jerusalem, amitalakad, antimong syudad na, syudad abelangkas ng dili na, karinla sasaka ring tribu, ding tribu na ning Ginu. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ko, ngara kanako. Tara, muntata mo, king balening Gino. Ban karinde purian ing lagyo ning Ginu, agpangking batas ning Israel. Karin at atsula ring piyukuman ning katuliran, ding suging piyukuman ning aring David. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ko, ngara kanako. Tara, muntata mo, king balening Gino. Para king kapayapan mo, o Jerusalem, ipanalangin da, ding malugod keka, numawala sana,
in kapayapan mananatili sana busal mo, in kanwanan manatili sana karing palasyo mo. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ko ngara kanako, tara muntata mo, king balening Ginoo. Alang-alang karing kapatad ko at kakaluguran sabihan kong matimid, in kapayapan manatili ke kayo, alang-alang king balening Ginoo at Diyos tamo, adwan ko in kasaplala mo. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ko ngara kanako, tara muntata mo, king balening Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Roma. At yan ing daptan niyo, ngening balo yo king miras na ing oras. Ngeni na ing oras para migising na kayo. Ing kaligtasan tamo, mas malapit ngeni, kesa kanitang kamumulan tamong sinalpan tayo. Ing bengi halos linipas ne, at enalambat sunlag ne ngaldo. Iwaksi taneng sablang dapat amarok, damputan tanala ring sandata, at lage tanaking masala, ban makipagkal para king mayap. Mibiyebye tamong karampatan, antimong taong mabibyeking masala, ena magpasasa king katakawan at kalasingan, ena magpakasawa king pamitaning laman o kanawangan, ena mipapate o mipapangalalo. Bustan yung ingginong Esukristo, yaing maging balutiyo, eyo na isipan, ing munyepang dalan king pamanusig, karing marok ng kayungyungan, ning alang kamaselesen apangatawyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pakit mo na kaya kami o Ginoo, ing pakalolo, at ibiye mo na kaya kami, ing magligtas asawop mo. Ing ginumanatili kaya kayo, At kekan timurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Ing panyatang ning anak ning tao, mga riyaketang mengarapat kanitang panahon ng Noe. Uling kanitang panahon, bayo dinatang ingalbog, ding tao, pesi panganla at pesi inum, ding lalakit babayi, miyaya sawala, anggan naking mismong aldo, alino biyaking daung, Inowe. At elaman bitasang migsalupsupan king umen ng mga palyari, hangga king dinatang ingalbog at mengalipul langan. Makanyan ing mapalyari,
potang datang ni inganak ning tao. King panaw na ito, karing adwa ka taong at tsuking marangle, ing metong mayakwayo, ing kadwa mitagan yo. Karing adwang babaying gigiling trigo, ing metong mayakwayo, ing kadwa mitagan yo. Uli nito, kayo matudtud, uling eyo balo, nung nanungaldo ing panyatang ning ginuyo. Tandanan nyo ini, nung ing metong amibale-bale, balo na ing oras ning panyatang no, king bengi, ning mapanako, pihong eya matudtud at ene paboren makapanlub, king pibale-bale no, ing mapanako. Inya ikayuman, makanyan kayong sukat makasadyang parati. Uling inganak ning tao, datang yaking oras eye panenayan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keko, Kristo. Maya payabak kaya kayungan po. Ing liturgical year tamo, mayayari yo, king tauling Domingo, ning karaniwan na panahon. Siyempre, mayayari ya king taulihot, sinabi ko ito. Kala naman mayayari kay umpisa. Itang 34 o 35 Domingo na ning ordinary time. Makaniniya mo po kasimpleng kaya katamong liturgical year. Adviento, Pasko, kay ba't ordinary time. Kay ba't Quaresma, Easter, pangasubling mebye, kay ba't ordinary time. Datang ordinary time, makabilang la. Deng Domingo na ning Quaresma at Adviento, makabilang la naman. So makanitaya mo po i-memorize Christmas, Advent, Christmas, may partner la rin, ordinary time. Lent, Easter, kay ba't ordinary time. Metong iyang liturgical year ito. At lulang cycle, deng kaya katamong liturgical year. Simply lamo, A, B, C. Yan po. Balang cycle at intamong tutok yan na ebanghelyo. Kaya yari na ning liturgical C, intik yan tamo isan Lucas. So mibalik tamo king A. Isan Mateo yan tukyan tamo. Next year, isan Marco yang tukyan tamo alos pabanwa. Pero apat lang ebanghelyo wari. Isan one, nano yaman liturgical year, cycle, ABC yaman, sisingit ya. Gagamitan tayo, kareng miyaya liwang Domingo na ning pabanwa. So makanitala po, deng gagamitan tamong ebanghelyo during the liturgical year. At ngeni atyutamo keng panahon na ning Adviento. Nga po, ing Adviento, lalawe aking paintungulan, pagsadyaning paintungulan, babalikane ing milabas, gaganakane, babiyayane, kabang atyukeng kasalukuyan. E po, so adwayang dake ing Adviento. Itang first part, magumpisay ngayon Domingo, ang gaya keng December 16. Ita po yung first part. Pamagsadyaya king panyatang ng kadwa ning Ginoo. Uling sabi na, may bahali ko, idalada kayo, kareng kanakong sidyang balik, king kayariana ning ibako. O iting paninapan tamo, o iting pagnasan tamo, kapanayan tamo, keng first part na ning Adviento.
ing panyatang naning Ginoo. Ating ebanghelyo ngeni, bahang kanita makapagsadya ka kitang panyatang naning Ginoo, dapat makaredy kang makaredy. Kadua, ing second part, manibat December 16 o 15, umpisanan ning simbambengi hanggang December 24, ang gaya ka rin ing Adviento. Uling December 25, Paskune, ene Adviento kanita. Nepo? So nang pigaganakan tamo, keng kadwa ng dake, gaganakan tamo ing mumuna ng panyatang, ing pangabait na mikatawan niyang tao, ing Ginoo. Mibait siya king Birhen Maria. Mikatawan na niyang tao, lalang ning Espiritu. Oreta reng gaganakan tamo, kareng pamamasa, keng simbambenge, ban kanito, makapag-celebrate tamong Pasko. So, ing Adviento po, mo tungkol keng pamagsadya king pangabait ng mumuna, panyatang ng mumuna ng Ginoo. Nune, ing first part, gaganakan tayo, mitmong kapanaligan at kapanayan, ing panyatang ng pasibayo. Kaibat ng mitas banwo, sabi na datang iyang pasibayo. Ban mo kum karing mabie ampon mga mate. Nepo, o iting pagsadyang tamo keng Adviento. At ing simbolo na ning Adviento, yapin ining corona, wreath. Nepo, oreta reng represent na pamagsadyaya, ampo pang pamanenaya king Ginoo. At apat lang kandila, apat lang Domingo, first Sunday, second Sunday, third Sunday yang palagi ining rosas, ining pink. Fourth Sunday, at itang libutad, simbolo na ning Ginong Jesus anting sala na ning yato. Mabilog yun, ing rosas tula, ing lila kapanisyan. So ing Adviento po tinyang misasamot at tula, daratang iyo, pamagsadya, kailangan kong sumisi, karing ka na akong kasalanan. Kailangan kong migunam. Nepo? Ating mabilog, ikakatamong urithea mabilog, pero makapadurot yung green, dening kandila, simbolo ning alayang umpisa, alayang kapupusan, ing lugod ni nga akong Ginoo, kekatamo. So, pigunaman tala karening apat na Domingo, ing tema na ning Adviento. Umpisan kekeng metong anecdote. At impukan ng atlong demonyo. Apprentice demonyo lapamo. Ela pa Satanas talaga. At magsadya lang bunta, kingyato. Metong yamu impakedo. Agyagandoring taong makyabe, karela. Bayang dagol ing kampun ng Satanas. Neng minsan neng mimimwala rin pengari at matsura lagagawan deng anak. O kaya tintamong siping bale o kabaryo o kabalen amatsura ugali aw santalang kampun ng Satanas. So dening atlu, megaply la kang Satanas, buntala king yato. Ban kumbinsiyan dala, ding taong makyabe karela, at dapat atin lang strategy, yung strategy na ning mumu ng demonyo. Sabihan ko karela nga na, sabihan ko karela tao, alang kasalanan. Di wow, nepo, alang kasalanan. O nang pekibat ng Satanas, ing boss do, nung lawen mo rin TV do, nara. Lawen mo rin karelang diaryo, lawen ming social media. Puros lang miyaya liwang karokan amadilyari, ating patayan, ating human trafficking. Balo yung pong asneng
kalaganap ing sindikato keng human trafficking. Deng pengari pisasalido reng anak da para keng pera. O kaya i-recruit dala ban kanita maging sex workers la, trafficking ne po. Ang po pang labor, child labor. Kat mo yung social media keng makanyan nga ng satanas, da kapanwalan ding tao na alang kasalanan, uling da kalapatayan, da kala corruption. So da kapanwalan, palitan may strategy mo. Ing devil number 2 nga na, ino po yung sabihan ko, alang parusa king kasalanan. Okay ating kasalanan, pero alang consequence. Pero sabi ng satanas, aloko nga na, ing meto nga batas, batas, nung alayang ipan. Ing ipan na ning batas, ning mag-violate ka, miparusan ka. At makanano na yung gawan ni nga pong Ginoo, ing ating banwa, para ka rin niyang marok ang pangmayap, nung talangan keng banwa, the same yap for all. Bala mo aliyan Bala mo aliya. Uling ing mami parusa, kaya katamo, itamo. Uling ing maragol diling kasalanan, ing magdesisyon kung painggulutan ke, ing apong Ginoo. So palitan me nga ng satanas, ing katlo, nga na kang satanas. Sabyan ko karela, ko mamaligwa. Easy-easy kayo mo. Mag-enjoy kayo mo. Happy-happy kayo mo. Sabi ng satanas, very good. O ini inggewa da, deng tao, anyang panaunang Noah o Noe. Miminum la, mamangan la, lamag sadya. Samantalang Noe, ginawayang maragul abarko, delano reng animal na karin, nabalo nung kapilang datang ingalbog. Anyapin meg sadyaya. Pero reng kabalen, no? Mengalipul la, uling, isi-isi lamo. Meg sadya. Yung sasabihanan ng Ebanghelyo ngeni, always be ready. Makasadya kayong makasadya. Alang gagawan. Ingalang gagawan, tsaman-tsaman niya, alayang parasan king biyeno, palabasa niya mo yung patingapon, alayang gagawan king biyeno. O iting enaburi ng Ebanghelyo, ing buri na magsadya. Mo balo nung kaplan niya daratang inggino, nga napin, eko matudtud. So be ready. Buri na pong sabihan ng be ready, amo meto nga oras. Nune constant ya. Kalupa na yaning nung sasake kang ating kang saken. Nakabo kabud sasake at payandaran mi. Regular meng i-check nung okay yung break na, yung laro na, yung gas na, ban kanita ready ya, idala na kaking destinasyon mo. Always be ready. Ang yampong deng baleta mo, kailangan lang linisan niya ko po once a year kaya linisan ng kwarto ko. Pero kailangan regular ya. Ban kanita manawa, ing kaya katamong pamibiyebye, king bale-bale. Regular ing readiness. Makasadya. Nanong isadya, aliman bale aliman barko kalupan ng Noah, nune ing sukat isadya, ing sarili tam. Umuna, ing pamisip tam. Pamisip yang mayap. Po? Pamisip yang masanting. Pamisip yang constructive. Ing may nga taong ready, manawaya puso. Ing pilublubana. Malapit ya king apong Ginoo. Ing kakadwa, ing gewa ng Noah.
take responsibility, active responsibility, keng kasalukuyan. In kasalukuyan, atin niyang kabaldugan, uling atin niyang parasan, apayin tungulan. In kasalukuyan, atin niyang kabaldugan, nung makayamot niya, king milabas. Nanong gawan, ngining kasalukuyan, dakal kayo pubalo. Active responsibility nung mag-aral yung anak mo, sopan meng mayari. Nung buisit yung asawa mo, may pagbuisitan kayo. Ali, samasan niya. May sabi kayo, nung ating kang agawang kamalian, i-correct me. Nung magobra ka, ibihe mong 101% ang sarili mo king pamagobra mo at gagawan mo. Nanuyaman ito. Nanuyaman ito. Mamalis ka man kening shrine o mag-operate ka keng katamong media, gawan mong masalese. Kakatlo, be ready to care. Buli na pong sabihan, makasadya kang makasadyang lingapan, ninuman ing lumapit keka. Makanyaning pamagsadyang sasabihan na ning Ebanghelyo, nganing mumunang Domingo na ning Adviento. So ing ginu daratang ya aldo-aldo, karing adwang paralan, karing kapaliarian keng bietamo, at karing taong akasasalumuha tamo. Neng daratang iya karening adwang paralan na reni. Akakit ya. Panamdaman niya. Nung makasadya ko, lumabas yung ginu, akilala me. King lupa na ning kaparang tao, at king maliliyari king biem. Nino po kaya kayo yung sasale se pamibie-bie. Akakitya po na susopan ako ning apong Ginoo. Makasadya yung akit ita. Nino po kaya kayong masakit? Paminsan-minsan mipapaldan kayo. Panamdaman niya po nang masakit kayo na kaya beye ing apong Ginoo. Nang mamroblema kayo, akakitya mo itang madalumdom o akakityeng papakityang sala ingapong Ginoo at karina katamo tatayran daratang iya aldo-aldo. Nung maniwalang iya daratang aldo-aldo, maus ko king birhen, pasawop kayong akitye ing Ginoo potang daratang iya. So katataulian po yung Adviento, makasadya. Makanano, sinjan la rin kaya katamong sulu. Kalupa na ning pamanyindi tamo kayong kandila. Panetamong attentive. Panetamong makamulagat. Panetamong magmatsyag. Ngining panahon na ning Adviento, o iting titimid na. Be ready. Be attentive. Presence of mind. Kakadwa, makagising at magbante. Kalupa na ning sasabihan na ning Ebanghelyo, nung balo mong daratang iya ing mapanako, nung balo mong ating masanting amaliyari, nung balo mong ating manyira keka, magbante ka, makagising ka. Bahan kanita, makasadya kang makibat. At katataulian, makananong makasadya, mga di. Payapang mga di. Adwan tayo po itang grasya nga ito. King kaya katamong pamagsadya, king kapaskuan maging payapa tamo. Panamdaman. Deng taong mga di. Payapa la. Kabilyan. Uli na ning mga di la, masolve nga ning problema daali. Ating mga di, ang giyang libutad na ning problema,
at dalumdum payapalo. Iting panalangin tamo. Mananunasan ng king panahunan ng Adbyento, makasadya tamong payapa at manalangin, king panyatang na ninggino, king kapaligaran tamo at biyetamo. Talakad tamo pong eni, at ipasyag tayo kaya katang kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Diyos, si Panglubos Mayupaya, linalang King Banwa ang Ponyato, at kang Yeso-Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagliking upaya ning Banal na Espiritu, mibait kang Nuan na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz Mete at mikutkut, timipaya karing Mete, King Katlungaldo sinubli ang mebye, pepayta siya banwa makaluklok, wananing Diyos si Panglubos Mayupaya. Ibat ka rin, magbalik ka naman keti, banmukum ka rin mabiyampong may ngamate. Sasalpantaya ko, King Banal na Espiritu, King Banal na Kapulungan Katolika, King Pamisamakding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang Meding Mete, at King Bielang Anggo. Amen. Paratitasan ng ating kamalayan, King Aos ng Yesus na ginutamo, parating makagising para King Panyatang na, King Santa Iglesia, at King Kasalukuyan na Yato, at King Mitmong Kapananayan at Kapanaligan na tamong sumabi, ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para King Santa Iglesia, at dingkeyang pamuntok, ban ayagyag ding komunidad kristyana, king matatag, mitmong tibe kapanayan, ang makatalakad mas masampatayato, manalangin ta king Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karinganggang iglesyang kristyana, ban makibat laking panayan ng Diyos, at ipasyag king amano, at dapat ing mensay ng lugod at kasuywan ning Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king yato anong nuta mabibye, banding sabla, misasan metong lang magobra, para king pangatok ng ninggera, at pamipagkamwa, pamipasakit, at kayalan hustisya, at magdulap lang kapayapan, katimawan at katuliran, manalangin ta king Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing kalulu at karing daralan kasakitan, ban kapamilatan tamo, ikristo datang iyang dumalo karela, at mamatula karing masakit, sumaup karing danupan, mitimawa karing mipagkaitan kalayan, at midalaking maya pabalita karing sikwil ning lipunan, manalangin ta king Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katangang at tsuketi ban etamo kabud matula king sarili, nune manatiling magdulap kang Kristo, at king kayang sala, kapamilataning pamibayo karing kaya katang sarili, at pamibyebye, para karing makapaligid kaya katamo, manalangin ta king Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Yesu-Kristo, balo mong emiag yung italakad, ing meto nga bayong yato, aera kakayabe. Umeka at manatili siping mi, king kekeng pamaglakbe, ipakit me ke kami ing dalan, at italakad kayabe mi, iting bayong yato, ban manatili keng parehong keka, ngenit manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na daon, matanggap piya, arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo. Hingka puri po ni kaligay ning lagyuna. Hingka sa plala tamot ning mabilog ng banala kapulungan. O ginutanggapan mula, ring ayin, ay yampang mi. Amen, ba't mo naman karing kalam ating gap mi keko, at itingpig kalub mong gampanan mi keti kingiyato, magsimbiya sanang maging ablas, ning alananggang kaligtasan para kay kami. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekan timuri. yat nayoring pusuyo, Makayat na nalaking gino. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit, supat ampon makakapos, ing puriyan at pasalamatan dako, kapilan man ampon nukarin man, o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Kanitang migpakumbabayang dinatang antimong tao busalmi, ti parana ingke kang tingka, kanita pang minuno, at biglat ne para ke kami, ting dalan ning pangakabos. Ngini marianaya kami, at manalig king manan minasana, ing kaligtasan ami pangakong miabiye ke kami, potangi Kristong ginumi, miyuman yang datang, kambening maulanang ligaya. Uli nito, kambening sablang koro ni Anghel ning banwo, daralit mi ing ligaya mo, alang tuknang namingan kakanta. Ikapiling balaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nito'y paligapumi, itugtugming espiritu mo, antimoing titi pang ambon, kareting ayin mi, ban pabanala na lo at para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi po, kanipang benging mi panganyayaya at bayo na pusang loob dinawo ning biyeno, king pamaylas, sampon kamatayano, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang niti karing disipulo na at ngano, kuananyiti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuwaning karis, pasibayo kay pasalamatan nakat pinuri, dinwang niti kaling disipulo na at ngano, kuanan niti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing karis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alananggang tipan,
Ami bubu para ke kayo, ampon para karing sablang tao, ban kanito, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasig tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyangin ng gaganakan mi o mapamakadulong ipa ing kamatayan ng pon pangasubli ng mebye, darawon mi akeka iting tinapyan ng biye, ang poning karis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pon sumuyo keko. Ikaming sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal na Espiritu, ganakan me oy pa, ing banal na kapulungan mo, makalaganap king metoyatu, ban mi ganap ya king lugod, kamben ng Francisco, ing Papa mi, ati Florentino, ing Obispo mi, ding sablang pari, ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebihe, idala mula at ding sablang meyango na biye, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kambening nuwa na Virhen Maria induning Diyos, kamben ang San Jose ing esposo na, kambering nuwa na apostol, at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king keka bandaring panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena ampon kayo, kagumning banal na Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metungan me agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan pon magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kekan timurin. Ipagit tamong yaning mikakametong tamo king kapayapan. Nyo ang kordero ng Diyos, nyo ang milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayayawos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, yak matampang tanggap keka, dapat igkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may gitking sablang bagay at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulinan ni ngening pinandi tera katanggap king sakramento. May kamo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo, wari at suka ka rin. At pakisan metong hanggang lubusan ng sarili ko keko. E mo paintulot kapilan man imikawani ko keko. Amen.
kakay po na. Ito yung mga mama. Bayo ko, lele po na. Sagay papakamon yung hindi. Manalangin tamo. O Ginoo, reting banal a misteryo agim pananmi, maging kapaki-pakinabang lasana para kay kami, king kapamilatanda, keti paman king yato, papalyarian mong aluguran mina, ingat tsubanwa. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. luglukay po sa guli.
Pag nakamo po kayong schedule tamong December 5, 6, 7, at yung tamong misang 6 p.m. Kenny, bilang kapagsadyan king piyesta ng Immaculada Conception. At king December 8, 6:30 a.m. ing misa kete King's Shrine. Magapil ko pong pasibayo for the nation, ing altar table tamo, dinandeng dutong, inumpisan na pong dinan dutong. Idikit do puret ang design na ning kordero, ang popang ing Birhen Maria. 50,000 niya po yung alaga, no? At deng mag-donate, no? At lula, mamalagang 15,000. Mga ilangan tapang 35,000. Kadwa, ing kagat namong gates and grills, gawan bakal, around 280,000 niya po, in quotation na ning gawa, ko pa may kipagtawaran, po, baka magbabaya po. Nag-apply na ako mong masunban ganito, mabawas yung labor. Po. Ating katlo po, o hindi po yung kakatamong lumang mixer. Itang makakabit kito, indam kaya mo, kakatamong sound technician, ulit ang luma tamo, ing power bubugano, alina sapat, anyapin sabog, ing lulwal. Ngayon po medyo malino yo, peparam nenitang sound technician, ing echo, alina malibatan keng microphone, ken ng bato. Ya po, pero at least malino ya po. I-deliver da niya po keng Martis. So utangan kay pamo, nung sakaling sali ko na lari sapatos ko ba? Dakal pong salamat, deta pong bisang mag-donate, make sure atin kayong resibo. Ne po. Aliya mo para kay kayo, nune para keng shrine niya, para keng accountability ang pong transparency, tutukyan tamo keng shrine. Si Claude kayo po para keng panalangin king Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula, karing maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kadigadigan at kasakitan, gawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka, king Groto karin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit a kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyala lapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalubko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at yung kabano misambanya ilagyo mo datang kekaming kayarian mo, mipamintuan ng lub mo keti suli pantibanwa. Ing kakanan mi, King Aldoldo, ibiyem mo kaya kami, King Aldong ni. Mpuan ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka. Antim pa mamatawad mi, karimi kasala kaya kami, mga mo kaya pa isaul kintukso, nunay kapos mo kami, King Marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya, yung gunong Diyos at tsukeka, nuan kakaring sablang babayat mo niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngemi at king oras, ning kamatayan mi, amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanganga.
Ing ginumanatili kay kayo, at kekan timurin. ito ko laring bundok yu at manigapu king bendisyon ng Diyos. Ing Diyos sa lubos mo yupaya, ampon mapamakalulu, pabanalan na kayo, king maslag ng panyatang ning bugtong kay anak na, at katma na kayo, king bendisyon na, ngining paniwalan nyo, ing minuna ng panyatang at panianayan, king mitmong kapanaligan, ing panyatang ng pasibayo. Amen. Amen. King pamaglakbeyo king biye keti king yato, pagkalaman na kayusan ng matibe kasalpantayanan, pamitutula king kapanaligan at pamibiyebye mitmong lugod, Amen. ban ikayong magmasusing mitmong tula, king panyatang ning mengabus tamo, inyang mikatawan niyang tao, pagkalaman na kayo sana, king ablas ning biye alanganga, potang datang yang pasibayo kambening sablang kamala na, at king kawakasan ning panahon, Amen. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing iba ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.